Takirwa no muzigaba actually ekikire no muzigaba abantu bari mu katabako ecyandikire mu cyo kikire no muzigaba kuko twayitse no muzigaba kandi itogaro rwitu urwabazigaba tukomoka Cameroon barwa Cameroon abamwe baza South Africa abana beje Central Africa abamwe beje mu Eastern Africa baraba Rwanda. NKORE Media niyo yonka yo kushanga ebirungi nkebyo sekwati NKORE Media irankore. My brother Bishop Amos Magezi wa Northwest Ankole, my brother in absentia Right Reverend Sheldon Mwesugwa, Mama Isha, and Mama Dr. Alice is here. Umkundwa Dino wa St. James Cathedral, DS na timu yona, abasororwa, abaruga, West Ankole, DS, DT, Amwana Sabdin. The UPDF fraternity, what a formidable team and family. Thank you so much. Thank you so much. I salute you. I register my sincere and heartfelt appreciation to you. Wewe kubyongeraho Munyanyazi Sanyu Reka ya Muhekera Banyarwanda baitu abanyabuzayi n'abanyamukago abazikimwe n'abarugahe intare mbono ariho obutumwa bugufu obwatufikaho obutwara nguterezeho umwanya mutawani wanjye ano kazorarahe would you come? Ija ariho umuntu mukuru watuhereza ubutumwa ari kushaba ngo put that message and then we proceed. Ebare anko ebare mwena wija kutuzitiraho amazina ano ula kandi ndakazora tabano mjenze John Bashisha Kazora oguntatento very good Francis Thatcher obutuma ni murugo wa Senior Presidential Advisor on Special Duties Audrey Krabogo Marvin. Hello. Azo ugenzire washashora wankoreye osiresho kuzara kandi kwari gukora umwira akoshuti kazora yagaruka ngwenu netubakira bakushimira ngo mukomo Takirwa Francis okurga umusomo omukayeitu ekintu kitwenzere munonga nayenyeka kinyitsire nagira uburemezi I was not only a cousin. Takirwa was my true brother. So tindige hazo muri kutwika anka wagira uti abo busasi kuna kugira iki nashobya mu sasire kandi ukishobya uraba tubacumusha kashika nashobora kusasa
kwera ko nakugira ikina shorya umusasira abo kuba cyangwa kutebeka se biranga kwati yaba munanga do ya break bagoga bere atwire nyuma abazi mu kanisa mbona na hati yabana yitwe mu mwena mukamasimwe Takirwa noha Takirwa no muzigaba actually ekikire no muzigaba abantu mwari mu katabako ekyandikire mu cyo kikire no muzigaba kuko twayitse no muzigaba kandi itogano rwitu urwabazigaba nutkomoka Cameroon barwa Cameroon abamwe baza South Africa abana beje Central Africa abamwe beje mu Eastern Africa baraba Rwanda twagumizamo nambona remya nyanka mubari imurra abashibetu barahira mbarwa rwihura muri Tanzania ukabanyabuzara abana bacekanisa baza Uganda nibo bazira bakama babiri junju na sema kokiro barimo yo kurwana no kutekerezana abamwe basingwa bayishampigi batura hamwe bagumza mbaze y'ibanda abo bashyira ibanda bagira ngo tutwa kigenda bagumaho babeta batagenda no bakomokira mu Rwanda babatagwenda rero bagizire ngo ite tuyinamaguru katugumizemo baza bunyaruguru icyo mu kurebera restaurant cya bunyaruguru namwe tata hariho ubuyaberezayo akaza bunyaruguru ko tuyina y'abanyabuzare umuri rushika akana bamwetarwa no buta konka barigire bunyaruguru abandi bagumza mbaja igaranya bubari yavare uturukumanya kandi nsima sanyu abo kuba emutu kabitondoza hamwe nambuye n'abaraguma mukomu tujya kugeraho umwanya abanyabuzara barakwenda kumanya ubukomoko bwanyu hari ekina tayira rutambi tujya kukiterana mu cyurura abana mu kimanye utu akumanyira izina gene cyankore wazira rubikira kazara rwiru akazara kanjinja na busasi nwazire Yakobo kandabahi wazire muhekera Yakobo kandabahi akazara abana banjyo kokana bakazirwa n'abanyanya kakwere mangata hamwe na katereza nwazire ikikunamo kandi akazara hono ndijo Esteri esiza kabuzagira okaka kwerenwe urugando rumuje kumuhurira rutambi urugamo ba Dr. Mpayirwa n'ahandi barkanda bayaza Esteri kirogorogo yakuratse horoza baruteyire eja buhigi Samsoni abona bishukuru babo baryaha cyamuteka Bushazire Dorothea hejambanga Yonia hakurataho muhekera Stanley wabere Reverend haija tata za Brown Kagusha haza ujyoje biheraho murangira Enos Mirama n'uwazire Akrisogu n'abandi haza aho barondo Miriya yetware haija barondo n'uwazire nyoko ubambeta eseza kajwengi n'uwazire Miriyo mukureba ubukare nabushisha nabushishe rukoza Samuel rero okoko uburyo n'ubwenge no kubigaragiro nake akabikomora hari nyina don combination yo bukare n'ubwenge so umukazo wari uruhu bono heja byo Rwanda nawe kirungu fe bere kibaje omukayito harhoka
haro cyaro haro kanisa n'ihanga abakwasa kuferwa general, to be specific, Major General rero kajyanga no kuferwa kuki kirwasika ntaringambira bwanjye ku Western Uganda nese yona ntaro kuferwa no kuferwa haro kuferwa. NKORE Media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo. Sekwati NKORE Media, Ankole.